Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khonze ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole-ke nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiy'faka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke njengamanje ukuthi ucindezeleke lelo bhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje sekhona umlisa-ke laphana-ke usevele wavela-ke obala-ke laphana-ke ephendula-ke omunye-ke umama-ke waseGoli-ke ongumSuthu-ke laphana ethi-ke uZuma-ke wadayisa-ke izwe-ke kumaGutha-ke. Lo mlisa-ke ubeke eseyiphendula-ke lo nkulumo wafeza-ke nokuningi-ke impela okungaziwa-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni ukuthi-ke mina-ke wezwa ngami kuphela into nje ngizodlala-ke ividiyo-ke ozizwele wena ukuthi-ke uthini-ke lo mlisa. Ngisacula laphana uma usuzwile le video ungene ama-comment section usho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sisi wami, this shit is getting old manje, umdala for lento uyibhalile kodwa ngiya-understand ubuya ngaphezulu ingqondo igcwele amasonja. Ziningi ngabe into ezenziwe uZuma. Uyabona lento okuyenu yokuthatha ama-Guptas niwapende ngoZuma. It's very stupid and hypocrite ngoba ama-Gupta oqala la eSouth Africa ngombuso we-ANC angena ngoMandela. UMandela was the first person ukuyodayina nama-Gupta ahlale nawo adle nawo phansi. Bamfumbathise kwayena. NoMbeki wafumbathiswa ama-Gupta. NoRamaphosa bafumbathiswa ama-Gupta. Baningi kade befumbatha laphana kuma-Gupta. Kodwa umuntu okuhlala esolwa njalo uZuma. Ingakho kwaculwa nengoma ukuthi wenzeni uZuma le abanye abangayenzanga. Sisabuza namanje yini le yenziwe uZuma abanye abangayenzanga. Nawe axosha nina ama-Gupta nihamba nalomfana wangakini lo khuluma kakhulu nombombo omkhulu ngathi ugcwele iphenti lo. Namxosha ama-Gupta, hey Guptas must leave. Naqeda nathembisa abantu imisebenzi. Ahamba ama-Gupta abantu balahlekelwe imisebenzi. Yanyuka unemployment rate. Nisele nikhamisile khona manje nifuna ukusikhothisa imididi yabelungu. Nisahosola uZuma namanje. Bonke oTokyo bonke nalaba babesola uZuma ufikile laba badayina nama-Gupta abahlala nawo phansi bafumbathiswa na. Kodwa uZuma uyena inkingi. Sinama veterans eMK lana ngempela abagcwele lapha ku-ANC igebengu leziyana zonke zasuka lana ziya ku-exile zihambe emalokishini zaya le ko-exile. Ezinye zabuya nama-degree, ezinye zabuya zathenga imizi komasabaphu, zasuka emaSoweto, zasuka koSibukeng, zasuka koMamelodi, zathutha phambi kwabantu ezithi ifuna ukubalwela ukuthi bathole impilo engcono. Zayokwakha imizi le ko-Waterkloof, ezinye zayokwakha le ko-Bryanston, ko-Sandton. uZuma yena wavusa umuzi wakubo namanje ukuthi wayehlala kuwo namanje usahlala kuwo phambi kwabantu akhulela phambi kwabo. Uyinkinga yena, uyena inkinga. Anikahleni le personal agenda yenu noZuma le ngathi sizoqala ukunyanyisa manje. Ayisabani phela, simane siyahloniphana wesisi, ayisabani. Funa yake zisabani nakancane lento yenu ukuthi kuzofanele sikhothe imididi yenu ngoba nakho uncenga ukuthi nina nizungeza ukusibiza ngama-tribalism. Musana ukusidakelwa nina. Hlukanani nobaba nje, hlukanani nobaba. Ningi igebengu lapha ku-ANC zanyamalala zaye-exile zihlala emalokishini zabuya zathenga imizi emaHautini. Awazi ukuthi kanjani bathunywa uZuma lo Henry Gwala kuthiwa bayosolve izimpi le eThekwini zamaZulu. Senibuya manje busy nizonyela uZuma vie. Anihlukaneni noZuma nini. Anihlukaneni noZuma. Nilwisa ukuthi manje izingane zakhe ziyamsupporta kwi-MK party. Laba abanye thina sikaze sibabone, they are not even family oriented. Abanye sikaze sibone nama first lady thina. Nama uyayazi first lady wena. Wawambona emene first lady lo muntu. Lo niphethe. Sana usidakelwa nini.